Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine yiyemeje gukora ibishoboka byose imitwe yitwaje intwaro imaze igihe ihungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu igahashywa burundu ndetse ikavanwa ku butaka bwa Kongo. Iyi mitwe rero irimo mu by'ukuri na FDLR wiganjemo abahoze mu Rwanda ndetse kandi bakaba bashinjwa n'ibyaha bitandukanye birimo na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Biro n'amakuru bya Faransa AFP byatangaje ko Tshisekedi yavuze ko hagiye gushyirwaho uburyo bwihariye buzifashishwa iyo mitwe ikarandurwa mu gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu murwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi yagize ati ndi gutegura ingamba zihariye zadufasha guhashya burundu ibibazo bihora mu burasirazuba. Ati Kongo ibarizwamo imitwe isaga 120 yashinzwe n'abakomoka mu Rwanda nka FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ikomoka mu Burundi, Uganda n'iyashinzwe n'abaturage ba Kongo ubwabo. Kubera iyo mitwe rero agace ku burasirazuba bwa Kongo akaba kamaze imyaka isaga 20 nta mutekano harangwa, abaturage bahohoterwa abandi bakicwa ndetse n'ibintu byabo bigasahurwa umunsi ku wundi. Akaba rero mu by'ukuri uyu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga ati ngomba gukora ibishoboka byose iyi mitwe irimo na FDLR ikarandurwa burundu ku butaka bw'iki gihugu. Bivuga ko yaba yaragiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu minsi mike ishize ndetse akaba yaratse n'ubufasha, aho bivuga ko muri imitwe mu by'ukuri akaba yaratse n'ubufasha leta y'Ubufaransa ko yazamufasha gutsinsura burundu cyangwa se kuvana burundu ku butaka bwa Kongo iyi mitwe. Hanyuma amakuru avuga ko kwa kabiri ubwo yari ipari mu Faransa, Perezida Tshisekedi yasabye ubufasha mu Faransa mu kurandura mu karere ka Beni ko mu burasirazuba umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Avuga ko uwo mutwe usa n'ugendera ku matwara akaze yitirira Islamu, ukoresha imvugo yitirira Islamu kandi unakoresha uburyo bwiyitirira Islamu nk'uko AFP isubiramo amagambo ye yavuze. Ati kuwa mbere ubwo yarahizwaga Minisitiri w'Intebe mushya Jean Michel Sama Lukonde yakomoje ku ijambo ry'umukuru w'igihugu ku mutekano ukenewe byihutirwa mu burasirazuba bw'igihugu, harimo no gusimbuza ubutegetsi bwa gisivile bugasimburwa n'ubwa gisirikare kugira ngo byibuze barebe niki cyakorwa kugira ngo umutekano muri kariya gace wongere ugaruke. Imitwe inyeshyamba irenga 120 irimo ikomoka mu Rwanda, Burundi, Uganda ikorera mu burasirazuba bwa Kongo igatuma rero igice kinini cy'ako karere kirangwamo umutekano muke, abaturage baricwa, abandi barasahurwa, abandi barahohoterwa, bafatwa ku ngufu mu buryo bukomeye cyane ku buryo mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane. Tshisekedi rero akaba rero yarabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru kwa kane ubwo yari yakiriye Perezida w'akanama k'Uburayi Charles Michel bagirana ibiganiro nk'uko yabigarutseho. Akaba rero navuga yuko iyi Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu hari imitwe myinshi cyane ihungabanya umutekano, yaba muri Kongo, yaba mu Rwanda, yaba muri Uganda, yaba mu Burundi. Ugasanga uretse na Kongo wenda nako gace babarizwamo ariko usanga banarenga kuko imyinshi iba irimo yirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, Burundi, Uganda. Ugasanga rimwe na rimwe igabye n'ibitero ku butaka bw'ibindi bihugu. Ukabona ko rero mu gihe mitwe igihari ntabwo umutekano waboneka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, akarere k'ibiyaga bigari. Bigasaba ko Kongo rero mu by'ukuri igira ikikora gifatika kugira ngo iyi mitwe ihashywe. Mu by'ukuri mu minsi mike kandi ishize navuga yuko leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo bivuga ko haba hari amasezerano bagiranye by'umwihariko mu bya gisirikare mu guhanahana amakuru ku bijyanye n'ubutasi ndetse no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo iyi mitwe iranduke burundu nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura yagiye mu gihugu cya Kongo, harabaje mu gihugu cy'u Rwanda bagirana ibiganiro n'ubwo bitigeze bishyirwa ahagaragara, ariko cyari kigamijwe no kurebera hamwe uko iriya mitwe yose yakurwa kuri buriya butaka. Mu Rwanda urubanza ruburanishwamwo Paul Rusesabagina na bagenzi biwe kuri wa kane rwabandanije. Abaregwa ni bubu bafise ijambo nyamukuru ryo kwiregura ku vyaha vyose bagirizwa, aho bireguriye ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse mugenzi wacu Assumpta Kaboyi adukurikiranira ino dossier. Nsengimana Heremane wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kariste Sankara na Colonel Nizeyimana Marke wahoze ari mu ngabo za FRN nibo bireguye kuri uyu wa kane. Bombi uko ari babiri bemeye ko babaye mu mutwe w'ingabo wa FRN, ariko bavuga ko batari bazi ko ari umutwe w'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko abireguye uyu munsi bagomba kuryozwa ibikorwa biri mu bwicanyi bwakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Cyakora bireguye bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye
kugaragaza uruhare rwabo rutaziguye naho abakoze ibyaha bakabiryozwa ku giti cyabo. Buri wese yahawe umwanya wo gusobanura ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha. Nsengimana Herman aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Uyu Nsengimana avuga ko yinjiye muri FRN mu mwaka wa 2018 yinjijwemo na Callixte Nsabimana Sankara bari baziranye nyuma y'umwaka umwe gusa akaza kugirwa umuvugizi wawo. Yasobanuye ko nubwo yabaye umuvugizi wa FRN ibyo yavugaga byose yabaga yabihawe n'abamukuriye wagasabwa kubitangaza gusa. Nsengimana yavuze ko nta hantu yahuriraga n'abayobozi ba FRN ndetse ko na Rusesabagina atigeze amubona cyangwa se ngo amuvugishe kuko we n'abaperezida bagenzi be bagiraga inama bahuriragamo abandi batabizi. Mu magambo ye yagize ati ntibashakaga ko ibintu byabo bimenywa na bose. Njye nari umuntu usanzwe ntawe nahuriye na Rusesabagina ndetse nta na nimero ye ya telefoni nari mfite. Uwunganira Nsengimana Herman Maître Rugero Jean asobanura ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba umukiriya wakurikiranyweho yavuze ko amasezerano yabaye mu kurema MRCD biterekana uruhare na rumwe rw'umukiriya we. Ati ntaho byerekana ko Nsengimana yabaye umunyamuryango wawo. Turagaragaza ko inyandiko zerekana abanyamuryango b'uyu mutwe nta Nsengimana urimo. Bityo yasabye urukiko ko rwazemeza ko yunganira atigeze aba muri MRCD. Umusirikare wari ufite ipeti rya Colonel Nizeyimana Mark nawe yahawe umwanya araburana kuri uyu wa kane washinjwa ibyaha 9 akaba yarafatiwe mu ngabo za FRN afite ipeti rya Colonel nawe hakana ibyaha ahubwo akaba asanzwe atarakwiriye kuba afunzwe. Yavuze ko itegeko riteganya ko abahoze mu bacengezi batagezwa mu bucamanza ahubwo bajyanwa mu ngando bazisoza bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibyaha akurikiranyweho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba, ubwicanyi bwabereye Nyabimata n'ibyo gusahura abaturage byose arabihakana. Colonel Nizeyimana yavuze ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Kongo. Yagize ati sinigeze ntanga amabwiriza muri ibyo bikorwa by'iterabwoba kugeza ngeze mu Rwanda nibwo namenye ko FRN ari umutwe w'iterabwoba. Colonel Nizeyimana Mark yavuze ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba ashinjwa nacyo atacyemera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko uyu yahoze ari mu bayobozi bakuru ba FRN ari nayo yoherezaga abarwanyi benshi mu bagabye ibitero mu Rwanda. Colonel Nizeyimana yavuze ko icyaha ari gatozi ku buryo abagabye ibitero muri Nyabimata n'ababishyigikiye babibazwa ndetse n'abibyo abaturage bakabikurikiranwaho. Colonel Nizeyimana yavuze ko atemera icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Nyuma yo kwisobanura ko abaregwa babiri hasigaye urutonde rw'abaregwa 17 batarahabwa umwanya. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Reka Assumpta Kaboyi duce tuguma mu Rwanda twerekeza Nyamasheke mu burengerazuba havugwa abanyagihugu bo mu murenge wa Karambi bemeza ko bamaze imyaka igera kuri 10 barindiriye gusubizwa amatongo bambuwe na leta ariko amaso akaba yaheze mu nzira bakwa ayo matongo basiguriye ko ari aya leta nabo mu nyuma baza kwerekana impapuro bavuga ko zemeza ko ari ayabo. Mugenzi wacu Temisocle Mutijima yavuganye na bamwe mu berwa n'iki kibazo. Iby'akarere kavuga ngo amasambu na ya leta tukibaza leta ari iki bikatiyobera niba leta ari abayobozi b'akarere niba leta ari guverineri niba ari ministere ntitubizi. Ikibazo cy'ubutaka abaturage bo muri Karambi batumvikanaho n'inzego z'ubutegetsi muri Nyamasheke cyatangiye gufata intera mu mwaka wa 2011. Abo bavuga ko umushinga wo guhinga icyayi ndetse n'uruganda rugitunganya rwa Gatare ari byo byabaye intandaro y'uko kubanyaga amasambu hanyuma akegukira uwo mushinga. Akarere kemerera koperative guhinga icyayi kayemereye hegitari 1500 niko badusobanuriye nako biri mu mwanzuro wa njyanama yemereye koperative guhinga icyayi ariko bagiye gukoresha ibyangombwa bakoresha ibyangombwa bifite 2133 ubutaka ntibukura nta gitubura kindi babushyiramo ubwo nawe urumva ahubwo butaka bwari buvuye n'abaturage twari dukimbijwe. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu abaturage bakomeje gusiragira mu nzego zitandukanye ngo barebe ko ubutaka bwabo bwakurwa kuri ubwo bwahawe koperative ikora ubuhinzi bw'icyayi ya Kotega. Imyaka irasaga 10 nta kirahinduka. Inkomoko y'ubwo butaka